Marina, uštipnija sam lagano je, ispod kuhinama. Viš, na ovdje sad treba čuki. Peru, Ne. čuk, brate, priča Ma tuko. ne. Ko jebeni odvjetnik. Ne. Definitivno. Može. Ajde, dobar dan. Pa evo, znači mi smo TTM, ja sam Bogo, Ja sam Pari. mi smo znači mladi splitski Duo. klošari, reperi, Oni kloša. dolazimo Ne valja. sa brda. Ja, mi smo klošari, Brate, brate. jesmo! Nismo Parenta je klošari. malo veća šminka, ali u svakom slučaju on pokriva taj dio šminke, ja pokrivam ovi dio svih onih što žicaju 2 kune ispred dućana, ali taj džir uglavnom. Šta reći drugo? 2009. 2009 Tutum Tama. Tad smo još, znači, nastalo još u osnovnoj školi, davnih dana smo ovaj prijatelj, Treći. Već četvrti kojeg uopće nema. Bobaja, kojeg nema sad ovdje s nama uopće. Uglavnom jednom smo otvorili, osnovali mislioce, tineđersku jednu šemu, baze, bacali, repali vamo tamo i čak smo imali par pisama koje su se proslavile, ali tu smo još bili ja i kolega. To je bilo Reci nešto, 2009. šta je, koje su to pjesme? Ljudi in the Hood Ljudi je in the bila Hood. prva pisma. Gdje smo bili nas novi dvoje. sastav gdje smo se Znači promijenili. to je, ja sam njih kasnije upoznao. On je kasnije Relativno. upoznao nas, onda je ovaj prvi otišao, on je došao, bio je tu još jedan fit Nino. Uglavnom imali smo jedno- Peli je bio, znači, treći član mislioca originalni. Znači, dok su pisma još bile ono na, ne znam, mikrofonu od 5 banki. Bičve, brate. 5 banki, Sa mikrofon, bičvom. ono na slušalici, brate, s bičvom da se neće Sa ono. bičvom, ne. Znači, ali taj čovjek je sad otišao neke druge, Ali brate, sad to mirnije. nije bitno, Žiraj me, uglavnom, snimili a da smo... mi ovako postojimo relativno 10 godina. Tamo, ne, mi smo već old school, brate. Znači Samo, 10 godina, ono mave ludače su to i zatvorile sad taj dođu. period godina, bilo je tu pisama i svaku pismu je. kad bi objavili, bilo bi kao uskoro slijede novi hitovi. Koji nisu nikad Koji nikad uslijedili, nisu smo ikad bili slijedili, lini, ono. brate, za snimat išta. I masu ovih pisama što će biti na našem novom albumu. što će Sve su biti tamo stare neke po pitanja, sedam- ali po neke su 7 evo godina. prilično stare. Pun kurac, znači. Vidi. Mogu prova, ali bacim. Od prova je taj drugi. Samo da Pušti. Znači, šta prova? Se smiruje mi masni cvić, da henga mi ululi. Bombu blanku rizli, miruj, to mi nije bitno. Zločin koji zločin nije uopće, odradim inkognito. Koja ima albuma? Znači, prvi album ima albuma je Kabare. Kabare. Zato šta smo jednu večer sjedili, provodili se poprilično ok, gledali smo nešto i Nešto se izrodilo iz toga svega. rodio se Kabare. A to ima, mislim da najbolje opisuje naš Šarolikost, znači cijelu šarolikost Ono albuma za što mi se stojimo. zalažemo. Zašto se zalažemo? Ono što smo mi, to je najbolje ime, jebote. Znači, kroz neki sarkastični džir i sprdanciju, a opet tvrdo, donekle se rugamo sa svin, a zapravo sve što smo rekli ima smisla jer je sve živa istina. Ne, tu će biti ono pravi rap, šta znam. Pravi rep. Različiti žanrovi, znači neće biti sigurno, to mogu obećati da neće biti jednolično, bit će znači svake striče. Svakoga Od svih nešto, žanrova, nešto. ono, tako Znači, da, od ono. regea do klasičnog hip-hopa. Opušteni smo, ne trudimo se biti ono kruti, znaš, mekani. Svaki tekst je klasik, ovaj nije drugačiji. Nekad se meljali mrmot, nekad crte razvlačili. Šta programa se tiče, utakmica u nogama. Cijela radnička klasa na sintetičkim drogama. Alo, ko te šta pita? Radnje na albumu su brutalne, ono, živa istina. Znači, Gršan, momak, kršan. Jokan Kulaš, I Mingo Krešo. Kermano, znači Krešo i mali Mingo Znači, uglavnom, Kermano, naša ekipa iz Bog Stara, Mingo Kermano, Grše, Mingo, čovjek kojeg sad trenutno ovdje ne. nema i... Ali, čuće se za Krešo njega Bengala definitivno. isto,
i Krek. S njima imamo isto pismo i bit će. To će isto biti pravi rep. 1, 3, 1, 2, naša priča uvijek ista, fuck da policija. 1, 3, 1, 2, dajte speedamo. Producenti, znači, što se producenata tiče, to je Trojica najbolja su, stvar ikada. 3 su momka A niko bila. uopće ne miksa samo rap, svi su tehno producenti. Znači, Klasana je za prvu pismu napravija. To je za prve 3 pisme, ono, znači ima te temlitove, ima Bogina, Rapsodija. I nemoj me dirat, to je sve Klasa rade i zvuka je maksimum iz tih pisama. Jer su bitovi, neki su bili ok, kupljeni, ovo ono, a neke baš on mora ušminkat, to je ispalo ludi dobro. Elmar Hajde pričaj, Fane. i ko još? Miha iz Zagreba. Miha isto momak kvalitetno Miha otvara svoj studio, sad momak. Znači legenda, ono, stvarno oba dva momka imaju veliki potencijal, znači mi smo baš, ja i Pari, smo baš blagoslovljeni. Šta smo okruženi s naletili takvom na takve ekipsom. momke, ono, priko cijelog tog Blok Stara, jebi ga, to je Blok Star ljudi. Znači, Blok Stara, te bi bija kurac od ovce. Poljubija, tu večer nisam spava, drugu se nisam budija, koja burek dikrav nekako jer sam se potrudija. Jer znaš kako kažu, ne valja ti puno letit, speed ubija, a med podiža. Šta te Šta me najviše inspiriralo za album, znači, Braja. Sve. Znači sve. Zadnjih Ma 20 šta, na albumu ima svega s obzirom da su te tekstovi pisani prije neki prije 7 godina, neki su novi, ali to je uglavnom uvijek ista priča. Nešto što nas okružuje, nešto što je tu svaki dan što vidimo svi. Znači, ja, ti i on. Pravi, ono, pravi rep. Pravi rep, brate, ali bez priseravanja. Nismo se, nema u nas priče, Znači- ja ovo ono, znaš, nešto ovako, onako, nema, nego ono što vidiš, to jesi, brate. I nema- to je nema neke kabare. filozofije. To je kabare, ono, život je Svaki kabare. dan je brate. kabare. Sport je kabare, Split je kabare, ono, Hrvatska je Album je kabare, kabare. razumiješ? Kabare teški, ono. I bit će, čekaj. Biće još što se tiče tematike, možeš Pa bit će svega. očekivati, znači Bit će od reggae svega. taktova do funky G-a, do BG funka, do pravi boom bap, ghetto rap. Uglavnom bit će svakakve Svaka srića. podloge, nisu uopće iste, svaka pisma je za sebe nešto. To je to. Zaluta si na voda Split koji nema na razglednici. Tu namo šta krizi smo dileri i razbojnici. Organ reda Srbi najrađena strelja, vraću iz mog odjeljenja, Vuk čudne menja. Put gnjeva Dolazi muški tinčar, rano ranije, previše imena, da bi se svake sića, koliko sam žena jeba, ti toliko nisi priča. Slušaj. Nemoj me dirati, ono već je himna šta se mene tiče. Znači, kad je dica mala piva, to je već himna. Brate, Pisma je ispala odlično. Jer smo je toliko dugo smo je mi imali uopće u glavi, ona se 2012. napisala. I toliko puta sam sebi nju izvrtija kako bi to trebalo izgledati. Luka je snimija spot brutalno. Baš onako kako smo imali u glavi, tako je spot bija ispaja, ono. Ja mislim da je to ispalo okej. A tek je krenut. Ja isto Tako mislim da- da odlično i što se Ljudi- tiče feedbacka, brate, ono, Feedback repali je- smo je u Zagrebu sa Glišom kad smo bili i ono, ovo su isto znali, brate, već je bilo ovacije, ono. Pisma bio je zadovoljan. pjevna i... Pravi rep, ono, baš zadovoljan. Ali bez priseravanja nekog velikog. Nema neke tolike. Ali nikad cvijak, mostru, most intelligent tu. Šata pilice, pozdrav. Kad bakjatinja, uvalim ti fintu, poput Ronaldinja, maloj Vajnančeva fjere mokra kalepinja, svetinja moja, odvešće me u grob, svašta se trpa, puno za... Nadal! Skandal! S kim bi želja suradnju, ono, s Prodigyem bi sutra snimio pismu, definitivno. Znači, Za džabe. što se tiče od ovako nekih, kamo reći, realnih, pravi rep, ono, tu na široj području Prti Balkana. BG, definitivno. Prti BG.
Mi smo se odgojili na toj muzici. ja. Niti Cigi Smolf, ono, Pa znači to su najveći doktori. doktori I ikad, Kure, ono. ono, znači doktori, je. Kure, ja si isto. Znači, To je Prtni ono, BG definitivno. Respekt za ono, To smo ljudane islušali momke, prije- ono. Prije koliko, ono, prije 100 godina. Ja Je. sam ih počeo slušao u 6. osnovu, Da smo znači to je pušili bilo prve baklje 2006. i prve Nekako, pive to nam ispijali, je- ono. To nam je najviše što nam je ono ostalo u glavi. A to se može zaključiti, brate, po nekim. A to se, ono, Jer je isti praktički, džava, je, isti kurac ono, sve. je. Tako i je naš album, ono E. živa istina, je Guramo isti taj džir, kurac. guramo taj džir, je. To je taj džir. Respekt pravi. veliki. A čekaj. Ima još suradnji, brate, ti li bi... Suradnji, pa ja bi surađivao s bilo kim ko radi dobru Znači, muziku. ja bi... A ne bi išao u krajnosti, ono. Znači, nikakve krajnosti. Neću pivat. Jer Ja ne bih znam htio pivat. napraviti pismu sa Javom i Bubom Korelijom. Dođete izrezati u montaži. Ne, to ostavi, brate, ono, to ostavi, sad snimi šta Ja. piješ, ono, Paulanerića. Snimio bi sa svakim, ali ne bi sa Dobro, išao ajde, daleko može. od nečega šta smo mi, ono, za šta mislim da se trebamo Rekli smo se. zalagati, to je to. Ne, a njegovi su ovi a moji su Ti si nisu isti. Lea, a po meni Marina, uštipnija sam lagano je. Ispod putina, batina mi platina. U životu smucu nisam platija, al Boga mi sam mnoge obrlatija. Kad sitim se svih usta, oko moga penisa. Planovi za Veliki budućnost. planovi u mog parija. Joj, planovi su. Film Ja znam, vidit ćemo. snimi film po našem životu, znači kako je to sve počelo, ono ko što svaki pravi reper ima svoj film. 50 Cent ima film, Biggie Smalls ima film, Temče ima film, ono. NWA ima svoj film, Temče ima svoj film. Samo nek se ja bacim produkcijske vode, čekaj. Naćemo što se nekoga tiče koji će repa, što napisati se tiče biografije. repa i Biografije, kako nam je bilo teško i kako to, Ali- njegova će se prodat garant, možda i neće, ali njegova će se prodat Ali- garant. Ali što se tiče repa, brate, znači definitivno... Vidit ćemo što hoće proći, ali definitivno ćemo Idemo uvijek sad nastaviti skupa- raditi, to je to. Skupa sa Gršom na nastupe, ono i želimo još više takvih stvari, želimo još više toga, Širit želimo vidike da album i- bude dobar, a spotovi budu dobri koji ćemo radit ćemo par novih spotova, ono, bit će sve to tip-top. Je. I da nastavimo dalje s tim, da to bude sve više i više, tako da ono. Uglavnom To gradit su ćemo planovi, uglavnom, ne, da Gradit gradimo ćemo- instituciju. Znači da Block Star, instituciju, te Će misli bit- što su Block Staru, da to bude institucija za 50 godina. imperija. To su- Poruka za kraj, kako matata. Te temu kući dana, Dana puši dana, pit. To je meni bilo u glavi, je, to je meni bilo u glavi, poruka za kraj. Evo ti ga na, evo ti ga na. To je temu kući dana, puši dana pit.